metswalle. Re a le amohela mona inside the Baobab tree. Dumelang metswalle. Nna lebitso la ka ke Bonolo. Enwa ke Baobab. Ebile re na le motswalle wa rona ya moholo, Old Baobab. Baobab. Hantle haholo Baobab. Ha re dumediseng Old Baobab kaofela ha rona. Dumela Old Baobab. Jwale he, ke nako ya hore re tsokotse mmele ya rona. Ke a tseba hore ke nako efe eo. Ana le a tseba hore ke nako ya eng metswalle? Oh, nna wa tseba hore metswalle ya rona e reng? E reng metswalle ya rona? Ba re ke nako ya ho bina pina. Tsokotsa mohatla wa ka, ke nako ya ho bina. Ha re bineng he metswalle. Yippee! Hello, dumela, let's shout hello. Molo, tobela, abusheng. Hello, dumela, let's shout hello. Molo, tobela, abusheng. Say how's it and Eta, what's up and Sawubona. Shaking hands is our style. We greet with a friendly smile. Goeiemorgen en kunjani, Rialocha, Botani. Rubbing shoulders with a pat on the back. High five with a mighty whack. Hello, Dumela, let's shout hello. Molo, Tobela, Abusheng. Hello, Dumela, let's shout hello. Molo, Tobela, Abusheng. We say how's it and Eta, what's up and Sawubona. Shaking hands is our style. We greet with a friendly smile. Goeiemorgen en kunjani, Rialocha, Botani. Rubbing shoulders with a pat on the back. High five with a mighty whack. Hello, Dumela, let's shout hello. Molo, Tobela, Abusheng. 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 Ke rata ho bina, wa nthabisa. Yonna. Metswalle ya rona e lapeng e etsa hore ho be monate le ho feta ha re bina le rona. Eya. Re leboha haholo metswalle. Tsokotsa mohatla wa ka. Hey, Baobab. Ke ne ke nahana ka dijo tseo ke di jang maobane. Ke dijo dife tseo? Ke jele dijo tsa Nigeria. Wow. Na o kile wa ja dijo tsa Nigeria, Baobab? Tjhe, ha ke soka. Lona metswalle, le kile la dija? Oh, ke a bona. E ne e le dijo tse jwang? Di bitswa jollof rice. Jollof rice. Oh, Baobab, e ne e le monate haholo. Ehe. Jollof rice ke dijo tsa setso tsa mane Nigeria, moo ba kopanyang rice, spice le nama eo o e ratang wena. Oh, e utlwahala e le monate. O nahana hore nna ke jele mofuta wa nama efe, Baobab? Kgoho. Eya, e hlile Baobab. Ka nnete wa ntseba hantle haholo itse. My jollof rice had chicken in it. Yummy. Ke nahana hore ho tloha tsatsing lena jollof rice e tla ba ntho eo e ke jang hangata. O reng ka nna? Ha re tswe laternyana re lo ja dijo tsena tsa Nigeria. O reng? Yay!
O tlile ordera eng, baby Pep? Nna ke tlile ordera kgoho. Ho lokile he. Ke tla o orderela jollof rice e nang le kgogo. Yummy! Jwale he, ha re lo mamela pale ya rona tsatsing lena. Halala, e se le nako ya pale. Ho lokile he, baby Pep. Ha re utlwe hore ke pale efe eo re tlo e mamelang letsatsing lena. Halala, ke nako ya pale. Ha re mamele he, baby Pep. Ho lokile. Pale ya rona e bitswa konsarete. Re a le amohela konsareteng ya rona, ho tjho mme le Monjeli. Re a le amohela ha le tlile. Ha re ithabiseng. Ho tlile ho qala Jody. Na o tla be a etsang? Ha re mo opeleng matsoho. Shebang hore Jody o etsang. O raha ka maoto a hae. O tlolela hodimo mane. Jody ke mo a takalatsa ha qeta. O entse hantle haholo Jody. Batho kaofela ba opa matsoho. Jwale he, ho latela Yaku. O na le meropa. Ana o tlilo etsa eng? Mo opeleng matsoho, ho tjho mme le Monjeli. Yaku ke mo a bapala meropa ya hae. Crash, bang, boom. Hantle haholo Yaku. Batho kaofela ba opa matsoho ka nnete. Mandla he ke enwa, ho latela yena. Ntjhebeng, ho tjho Mandla. Nka etsa pompong ena e tsamaye. Pompong ke eo ya hodimo. Pompong ke eo ya tlase. Na e ka ba ile kae? Batho kaofela ba maketse ebile ba opa matsoho. Emma o na le dibolo tse 1, 2, 3. Matsoho aka a manyane haholo, empa nka kgona ho di lahlela kaofela. Ho tjho Emma, dibolo ke tseo di ya hodimo, ke tseo di tla fatshe hape. Stinky yena wa thusa. Ho ne ho le monate ka nnete. Kaofela le ne le entse hantle. Jody, ena ke ya hao, ho tjho mme le Monjeli. Batho kaofela ba opa matsoho. Ke tshomo ka matheto. E le pale e monate. Ke a leboha radio. Tsela ka ke thato ka ga go. Lebitso la ka ke offense ke rata morogo. Lebitso la ka ke Tumi Baloi. Ke rata papa le nama. Chicken is lovely. Even our friends at home love it too. What about pap and vlees, baby Pep? Do you like it? Woo! I love pap. Wow, me too. And in Nigeria, they make it completely different from us. Wow! Now it's time for us to take a break. See you soon. Woo! See you! Inside the Baobab tree. Inside the Baobab tree. Helang basadi. Magogo kae, baby Pep? Ha ke kgone ho mmona. Magogo! Metswalle, Magogo o etela hohle lefatsheng, mme a kgutla maetong a hae. O kgutla a re tshwaretse dipale tse ngata tse makatsang. Magogo! Magogo! Ekare ke a mo utlwa jwale. Twist my tail! She's everywhere. Magogo. Magogo. Dumelang bana ba ka. Ke thabile ha kakang hore ke le bone hape ka sheko. Ana le ntse le phela hantle. Re ntse re le hantle Magogo. Ke thabela ha re se re kgona ho bona. Le nna ke thabela ho utlwa Magogo. Oho, ho thabile Magogo hle bana ba ka. Jwale Magogo, o re tshwaretse ditaba dife letsatsing lena?
he bana baka ke le tshwaretse ditaba tse ngata hakakang ka shekole. Re jwetse hle Magogo. Eya, re jwetse Magogo. Ke a tseba hore ka nnete le thabela ho ithuta nthong tsohle tse fapaneng tseo e leng hore ka mehla ke tla ka tsona mona ho lona. Eya Magogo. Ho lokile he. Shebellang mona hore Magogo o le tshwaretse eng le hore o ne a le kae. Bana baka, Magogo o ile a tjhakela mane Lagos, Nigeria. Mono he ke ile ka kopana le motswalle wa ka ya bitswang Patience. Yena o ile a mpontsha ntho tse ngata le hore sejo se bitswang akara se etsuwa jwang. Mmileng o a rekisetsang ho ona, sena o se etsa ka mehla. Ke ka hoo he a etsang masutsa hobane sena o se etsa letsatsi le letsatsi. Hape ke ile ka kopana le e mong ya bitswang Steven. Me he Steven yena o ile a mpontsha ho etsa jollo rice. Ho ne ho kgahlisa ho bona motho enwa a etsa sena sa se etsang. Mme spice tsena tsa hae ka nnete ke metswako e mengata empa e etsang tatso ya dijo tse monate. Ka nnete he bana ba ka ke ile ka thabela ho ba mono Nigeria. Mme le dijo tsena tseo ke neng ke qala ho di bona, tjhe ke ile ka di thabela. Le iponetse he bana ba ka hore ka nnete Steven le Patience ba kgona ho pheha masutsa a dijo tse mona tse monate tse rotisang mathe. Eya, ebile ke se ke jweditse hore dijo tsa Nigeria ke tsone ke di ratang haholo. Nice. Ke se ke tlamehile ho tsamaya nthonyana tsa Magogo hle. Magogo o tla kgutla hape ka letsatsi le latelang. Ho lokile Magogo, o tsamaye hantle. Tsamaya hantle Magogo. Bye-bye. That was so nice of Magogo showing us around Nigeria. Oh, yes. Magogo always travels and brings us nice stories that teach us a lot. Yes, yummy. Yes, Baby Pep, now let's see what our flip chart has for us. Oh, yeah, let's see. Here we go. Oh, yummy. It's a picture of Nigerian food, the most popular ones. Wow, nice. See, Baby Pep? Jollof rice is also here. Yeah. Yes, but this is the beef one. Oh, why? Well, you can have any kind of meat that you like with your jollof rice. Oh, yummy. Now we have to go through all of them. Which one do you want to start with? Banana. Oh, these are fried plantains. But they do look like huge bananas though. Oh, yeah, cool. They look so yummy and they form part of Nigeria's staple diet. Oh, nice, Nolo. I have never tasted them, but surely you and I should try them, right, Baby Pep? Yes, Nolo. Right. Next we have... Oh, what's that? Oh, that's okra soup. It's delicious, actually. I've had it before. Wow. And lastly, we have the mackerel stew. Oh, fish. Yes, Baby Pep. Obviously done with traditional Nigerian spices for an authentic taste. Okay, that's it for now. Wow. I hope you have learned something, friends.
Oh, okra. Tasty, I tell you. Baby Pep, can I ask you something? Oh, yes. Why did the picture go to jail? Oh, I don't know. Because it was framed. Today we are learning about our favorite foods, and that being Nigerian food. Oh, jollof rice. The chicken one, Baby Pep. That is our favorite. Yes. Because it looks and tastes so amazing. Well, friends, that was fun, learning about our favorite food. Now it's time for us to take a quick break because we're hungry. See you. Inside the Baobab tree. Inside the Baobab tree. Hello again, friends. Welcome back to Inside the Baobab Tree. Hello again, friends. We are having such a fun time today. Yes, we are. Baby Pep, what do you say we go see what our friend the giraffe scope has for us today? Oh, yes, please, Lola. Okay, let's go. Now this is our friend the giraffe scope. Whoa, Jafar scope. No, Baby Pep, giraffe scope. Oh, giraffe scope. That's good, Baby Pep. When we look through the giraffe scope, we can see far, far away. We can look anywhere we want. The giraffe scope is very clever. How cute! Our friends are singing a song that is especially for us in our country. It's our national anthem. Let's listen. Well, that's it. All done with the giraffe scope. Let's put it away and look through it another day. Wow, cool. E se e le nako ya rona hore re tsamaye jwale metswalle? Ha re bapalele metswalle ya rona hanyanyana fela hle. Ke a kopa. O se ke wa tshwenyeha, Baby Pep. Re tla bona metswalle ya rona tsatsing le leng hape. Wa tshepisa? Ke a tshepisa. Ho lokile. Ke tla le bona hape metswalle. Salang hantle. Salang hantle. Yeah.
ke nako ya rona ya hore re tsamaye jwale. Re tshepa hore le thabetse ho ba le rona tsatsing lena. Tsatsing lena, inside the Baobab tree, re ithutile ka dijo tsa Nigeria. Giraffescope e re bontshitse ntho tse mmakatsang. Magogo o re bontshitse dijo tsa Nigeria. Ka nnete e ne e le letsatsi le monate. Re tjhakeleng hape mona inside the Baobab tree. Salang hantle.